okutendeka abakazi korirwa hambuga zegomboro ya rwenjaza kandi gumuhamuga gubire guryo gukora amakara. Rosemary Nakato omweji nashoborera bimwe ebyo rukorabamu okukora amakara. Twakwata kasasuro amashansa twagosya ebugogo twaiza kubyosya twakora kasano kitu twaiza kakora twakatara bazu twateka mizigi tugamhogo twaiza gateka muhogo yitu twagitabura twaiza kutabura muhogo yitu twakora ki omusaneria tware muhogo yakora twakwateriye sano yitu twatabura muhogo twatandika twakora ki twabumba amakara gitaga. Kandi abantu bareba ngo gabasa okutambira okucwekereza ebyo bahangwa mwene impiga bacarabona ba district ya Kitagwenda mukoze secho kuranga matunga amakara omumakaganyu kandi gabase kubayamba ga savinga na sente zitu izitwa kubintu tutamucyogo tugure makaka tunguru tugure muri nyanya kureba ngo zakora ki twakosa amakara. Endino myoga habiremo kora yogurt sabuni okuruka obujega eshaho hamwe n'enkwanzi. Baro kara ababire nagure miti ya sabuni ati niwo waza kutandika kukora sabuni yekaya mwachenga nabo baza kwerwaho amaza kara ababire nagagura waza gekora kora ababire nogagure 15 no basa kugura materials okore amazuta go kubasa kugiroti nasazi aho zingahi 10 ninge 12 abacara babine sente hata abashinja babiterereye no kureba ndizo ntunguke ndijo bareba bayiva mujyo mukidendere no mwana yabayine sinte karetenga omuka amushinja arabanza yagamiroha mwene muri bakirimari mwetero mungaro muno. Abakaza aba batendekirwa bagenzi babo abatungira obukukurwa mu Uganda Industrial Research Institute kandi nabo bashabura kutendeka abandi. Omugandi abakazi mu district yesingiro bahabwirwe kwejumbira omukore bina byentunguka okukora emirimo y'emukono no kushomesa abana babo okaburo kukwirwayo RDC wa Kagadi nabebembeza abandi obabire nibatayire bina by'abakazi mukaga omuri Kagoto Kanywamezi omuri Singiro West. Ekikube nimbashaba omumbabazi ombibina byani emukora kandi ebintu kutekateka nguruhanga yampereza amani nanye ninjaguma nimwe. Ekindi kubashabira wakwata kasente kabikireka yawe ushomesa mwana wawe nyencha karota fa munonga umwana narwo mwishomero ostamaha nawe orondi cyo kumukorera cyushobera okigamba musheje yeje kabiriti yahagira kutamuri hatu murwana sebyo okurwana sebyo tumihoro kutema basheje okurwana sebyo tukurgamuka futaho wanyu mutera karuruke nshonga. Abakazi nabo borekire ebarukora n'emikono yabo twisha turuko tucheka tugusamo tusente uko tusente nituche abo kushanga ngo no bunyasi rero tusente tuturi hamwe tutuyamba kuronda ka school fees kabana konka kabiko guze kita kuturatamu nikache kandi nimo turaba turi kuyaka fees kabana konka abo kujangu nikache tino karagiko ngeno tino kutugatika katuri bene kuturaza kuba turiho tushanga turetaga school fees turetaga kutebeka nsankembo ganka bacara turetaga gukora ibyo mikono konka tureba tutine. RDC ruteraho ahira abakazaba muganda ngo kwongera mu bibina byabo kandi yabaraganisa kongera kubashagika obutosha. Nyenda tuje tugire isoba nije mbatayire ndeteho banywande banje tuje tubatayire mwena atabamwo kwosha tuje tubatayire ubundi nabo bakagira ko babateramo. Gasha kwa Timothy Mshabe na Ruth Nuwamanya.